Došlo do promene epidemiološke situacije na teritoriji koju pokriva Zavod za javno zdravlje Kraljevo. Znači, imamo nov potvrđen slučaj sa teritorije opštine Vrnjačka Banja, međutim, radi se o osobi koja radi u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo, lekaru specijalisti epidemiologije, koji je pozitivan na COVID-19 i to je uzrokovalo da je u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo došlo do promene rada, jer je određeni deo ljudi koji su bili u kontaktu s njom po definiciji slučaja morao da bude poslat u samoizolaciju sa rešenjem, tako da cela epidemiološka služba i deo drugih službi su poslati u samoizolaciju. Zavod za javno zdravlje Kraljevo nastavlja da radi i pruža svoje usluge u onom delu mikrobiologije i higijene i kontroli vode i namirnica, onaj obavezni deo da ne bi došlo do pojave epidemije na ovom području, tako da u jako smanjenom ljudstvu mi ćemo to pružiti. Imaćemo podršku instituta Batut u smislu epidemiologije. Ovi ljudi koji su u samoizolaciji radit će od kuće kao call centri i pružati ostalu podršku. Ono što ćemo moći na terenu da odradimo biće vidljivo. Mislim da i uzorkovanje će biti nastavljeno i dalje testiranje će se obavljati po planu za sada.